isibongo sami ngiyakholwa sinzisiwe ngalekelelwa ngisekhona namenza esemhlabeni uNkulunkulu umusesibusisa cela kuthatha ngale lithuba ngibingelele kubabe namali ngibingelele ukuthi ngibonge kaNkulunkulu ngibukade bobabe bomake bomkhulu bogogo ingqondo nesande sikole egameni lika Jesu Kristu amen. Kulabo labangathi ngakubhala njengoba bese ngishilo ngiyakholwa bazalwane. Kodwa nje lenginako ukuthi angidalwanga ngikholwa. Ngamphila nami njengawo wonke umuntu. Ngangikwenda nami njengoba abantu benda. Kodwa nje ngibonga umusa nemfundisi beka sakhuluma nawe kuseni. Usilomusa uzange ufike kimi wakhetha. Awuzange futhi unawufika kimi wadiminder. Mhlawumbe imali thide lebengeke ngikhone kuyikhipha ngiyukhiphele lo musa. Kodwa nje uNkulunkulu wafika kimi wabamuhle. Sengihambe ngabona nginuka. Kodwa uNkulunkulu wayisithi impilo yami. Ngangimuntu ke mina lebengitikhonzile tinyanga kakhulu alikho liphumula lengalati. But wathi uNkulunkulu nakafika kimi liphumulo langabe nemandla. Kumbula bengalali bekusinakhukhala sikhova futhi bona singakhala bekuba matima bengidosa ifoni leso sikhathi. Ngithi sekunesikhova la ngaphandle ngenda njani. Lapha endlini lapha makubhayi wawuthola lo muthi. Kunelipheshana lebengilibophile ngilifake esivalweni lapha eminyango na ungena uyareporta lo muthi la uphuma uyareporta ngoba uhlala lapha kunento lobabele wamtshela yona kuthi uma songasawufuni lo muthi boletha la kimi kodwa ngasinangimukela Jesu angizange niye kuye ngithi ngiyomikisa umuthi na uthatha umuthi ngawuphosa ngawulahle ehlathini awuzange unikethe inkingi ngoba kunendoda lemile lenemandla kundlula konke izinto letikhona uNkulunkulu asibusise. Wamlekelela Jesu wafika empilweni yami. Wamenda ngaba ngiloku lengiko kona namuhla. Akungayanga ngemandla noma ekwati kwami kodwa ngalekelelwa uNkulunkulu asibusise. Mele ngitoshela nje bazalwane nami lokuncane. Bese ngihlala phansi encwadini kaNumeri 21. Sifunze khona from verse 21, 22, 23 na 24. Bese lo muntu ubamba John 14 sifunze khona verse 6 yena yedwa. Numeri 21 sifunze from verse 22, 23, 24 na 25. We will not turn aside into the fields of vineyards. We will not drink water from wells. We will go by the king's highway until we have passed through their territory. But Shihon would not allow Israel to pass through the territory. So Shihon gathered all his people together and went out against Israel in the wilderness. And he came to Jahaz and fought against Israel. Then Israel defeated him with the edge of the sword and took the possession of his land from the Ammon to Jabbok, as far as the people of Ammon, for the border of the people of Ammon was 25. So Israel took all these cities, and all Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon and in all its villages. John 14 verse 6. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nekuphila. Kude loketa kubabe nakangeti ngami. Nakukhona lo ithonile le angicela ngifunzele ngeSwati. Numeri chapter 21 verse 22. Yeah. Sicela kwendlula sijabulele live lakho. Singeke siphambukele emasimini noma ezivinini. Noma sinathe emanti kunoma ngimuphi umthombo. Sitawuhamba ngemgwaqo wenkosi. Size siphumele ngale kwelive lakho. Kodwa Sihoni wala ukuthi bedlule bajabule live lakhe. Wahlanganisa emabutho akhe onke. Wawahlomisa, wawavivisa awacondzise ehlane kuyawulwa nema-Israyeli.
wathi nakefika eJehasi walwa nema-Israyeli. Ema-Israyeli alwa naye abehlula, adla live lakhe kusukela e-Anoni kuya eJabhoki, kuze kugcine ngaseveni lema-Amoni, ngobe iminyele yawo yayakhiwe itinqaba. Make mfundisi isicelo sibongele leli Nkosi. Baba wethu ongcwele, nasekujikeni kwelanga kwedlule emandla onke, naba babe sidiletha phambi kwakho silibandla lakho. Uthike babe livi lakho lisinkwa semihla ngemihla, ngeke babe saphile emoyeni lingekho izwi. Lilungiselelwe thina babe liconzele nathi, seyimile babe inceke yakho lekumele yilabe phakathi kwethu. Siyakunikela babe inhliziyo yethu kuwe, sinikela babe netingqondo zethu letitalwe Nkosi enyameni, yaguqulwa babe nguwe ngengati yakho lenemandla. Phinza babe wende livi lakho libe nesabelo empilweni yethu. Lingafunzelwa babe kwendluliswa kwesikhathi, kodwa lifunzelwe babe ukuthi thine siphile ngalo, sakhiwe ngalo. Lisiguqule babe tindleleni tethu letimbi, lente babe umsebenzi wemandla empilweni yethu. Khuluma ngalo babe nasekujikeni kwelanga sinesitawuhlala phansi sikulalele njengaNkulunkulu. Ifihle babe inceke yakho, ungenteka nasiyibuka thina siyibuke ngenyama, kanti wena Nkosi uyimise phambi kwethu simele kuyibuka sikumoya, siyilalele nangamoya, kuze izwi lakho litransfereke kithi ngamoya. Sikuve kahle babe ukhuluma kithi spiritually, kuze babe singakusole egameni likaJesu. Lambule baba wethu ongcwele, siyadinikela babe sihlala phansi, qhubeka Nkosi usondle egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Praise him uthi Davide nakahlabela nengoma senimtsala, kodwa ngingase ngimbone kaJehova enqotsheni. Cela kafushane sihlabelele. Ngipheze ngibingelele bazalwane egameni likaJesu. Amen. Sisemkhosini wePhasika. Sisemkhosini wePhasika. Haleluya. Ngicela kudlula la ngakaqhubeki. Njengoba sisemkhosini wePhasika la khona sto celebrate talwa kwelibandla noma kutalwa kwethu. uNkulunkulu asibusise. Ngitofeta lokhu ke bazalwane bese ngihlala phansi. Kuthi libandla kunala libitelwe khona. Njengoba libandla kunala libitelwe khona, kunala libandla kumele lidlule khona. Njengoba kunala libandla kumele lidlule khona, libandla kunala kumele lihlale khona. Angathi kumbe kuyavakala nje kahle. Libandla kunala libitelwe khona. Njengoba libandla kunala libitelwe khona, liyadzingeka libandla kusilathi kusikuna litawudlula khona. Futhi njengoba kunala libandla litawudlula khona, funa nathi libandla kusikuna la kumele lihlale khona. Kuze kuthi liyofika la
libandla kuthiwe liyakhona. uNkulunkulu asibusise. Laba zalwane lasifunza khona sikhuluma ngaIsrayeli. Usehlane Israyeli. Nakasehlane Israyeli siyasathi sonke isitori saIsrayeli. Asehlane kodwa ngifuna kuveta lokhu uNkulunkulu lekakuvete kimi uNkulunkulu asibusise. Uma Israyeli asehlane lithi iBhayibheli ku21 wathuma tithunywa ukuthi tihambe tiye enkosini thithi. Uma tifike enkosini tiyocela imvume ukuthi sicela kudzabula kulomhlaba wakho Nkosi. Siwelele ngesheya ayikho lenye indlela lesingahamba ngayo ngaphandle kwekudzabula. Sicela Nkosi ukudzabula siwelele ngesheya. Uma sidzabula ayikho into lesitayitsinza lempita ligama lakho ayikho. Uma sidzabula awukho umthombo lesitawufika kuwo sithinze emanti akhona. Akukho lesitawufika babemetiso sikubambe netandla thine kwethu sicela kudzabula. Andakayina lamagama uthi Israyeli noma letithunywa tifika kule nkosi tithi sitawudlula sicela lethu umgwaqo. Sidlule kulomhlaba wakho. Kodwa thina njengoba sitakuwe sinawethu umgwaqo lesitawuhamba kuwo. Lento abathi babemetiso uma umuntu angathi kuwe ucela kudzabula ekhaya lakho. Bese uthi kuwe ungakhathali tinya utetha ngeke tilingcolise libala lakho. Thina sitawuhamba la ibaleni kodwa sitawunyathela umhlaba. Yini singanyathela umhlaba sinawethu umgwaqo lesihamba ngawo. Uma bekunelgasi bekutawubekisa ngelgasi ngitawucela kuboleka siposho nasikhona siposho. Kuze kuthi ngivete kahle le. Uma bathi sicela kudzabula kunebuthi le nkosi ivume mfundisi kuthi Israyeli akadzabule. Ayimphenduli futhi nekuthi ayifuni. Iyasuka yona iyofuna emabutho ekutomelana nelibandla laNkulunkulu. Uthi nakathuma lamabutho uthi vimbani Israyeli. Angifuna dzabule futhi angifuna phinze. Atocela imvume kimi. Atocela imvume yokudlula. Lithi iBhayibheli wabeka emabutho alwa naIsrayeli. Kodwa Israyeli wanqoba. Ekugcineni nakanqoba Israyeli lithi iBhayibheli wase uyayidla lenzaba. Ngoba lithi iBhayibheli lokutelwe uNkulunkulu kuyanqoba lifa. Tithunywa tifika kuyo lenkosi. Nkosi sicela kudlula. Sidzabule sidzabulele ngesheya. Kodwa ungakhathatheki ngendlela sinayethi indlela. Kungako Israyeli wahamba minyaka 5. iBhayibheli lithi Israyeli tikathulo betingapheli. Israyeli bekangadzatshukelwa. Yini indzaba Israyeli angadzatshukelwa unendlela yakhe lekahamba ngayo. Umuntu lotawuphepha kuletinsuku ngulomuntu lotawuhamba abe nendlela yakhe. Ngoba isi-protection ayifiki kumuntu but ifika kuwendlela. I-protection ivikela indlela. Bese umuntu lokulendlela automatically soyaphepha. Uthi Israyeli sitawufika sidzabule. Mara thina nasifika Nkosi thina sitawuhamba kuwethu umgwaqo. Yebo umhlaba wakho mara thina sinayethi indlela. Akunenzaba sitocela imvume kodwa umhlaba wakho ngeke sunyathele. Thina sinayethi indlela lesitawuhamba ngayo. Sithi manje sidzabulele ngesheya. Bacela njalo. Kodwa ithi Nkosi kunekuthi bavumele impilo emabutho kuthi angamelane naIsrayeli. iBhayibheli lithi balwa naye. Kodwa Israyeli wanqoba. Ngicela kuveta lokhu bazalwane ngakahlali phansi. Kulomhlaba lesiphila kuwo sisehlane. Njengoba kulomhlaba siphila nje sisehlane.
kunala uNkulunkulu asifuna khona. Usifuna ekhaya lasithembise lona. Kodwa umhlaba lesiphila kuwo awufuni umhlaba sidzabule. Na noma sinayo indlela lesitawudlula kodwa umhlaba awufuni sidzabule. Kodwa ngifuna kumemetela ukuthi ibandla letawusinza ngilibandla letawuhlala endleleni. Dithi kivuka timo libandla lingasuki kule ndlela na noma mhlawumbe maphutha khona ngoba ibandla letawunqoba ngilibandla letawuhlala endleleni. Yithi la ifika impi ikhansela ibandla lisendleleni. Nakuvuka tiphepho likhansela ibandla lisendleleni. Emandla kunqoba awekho ngaphandle kodwa emandla kunqoba atholakala kule ndlela. Kungako na ufunza incwadi yaJohane uthi Jesu mine ngingilendlela. Uma umuntu afuna kuya kuBabe kumele ahambe kule ndlela. Akekho lo ntaba nelungelo noma enemandla ekufika ekhaya akahambanga ngale ndlela. Wonke umuntu uyafuneka kule ndlela. Awuboni wena umhlaba ubatethile banathi wacishe wasithetha. Uyafa umuntu ahamba aphila phefemule kodwa afe. Sizathu umhlaba ufuna ukumbona adzabule. Awufuni ukumbona adzabule. Kanti yini uma abantu bakhuluma si umuntu ngiyafuna kwena kodwa emandla ngide kungukuthi inkosi yalomhlaba leyaphoswa yahlala khona ayifuni ukubona umuntu adzabula kulomhlaba. Bantu namuhla baguquka emakhehla babancane. Bantu baguquka eTalukati babancane. Sizathu umhlaba ufuna ukumbona umuntu adzabula. Kodwa thanks God ngoba lithi iBhayibheli wavukelwa Israel kodwa wanasuka endleleni ngoba Israel wayethenjisiwe kuthi njengoba usuka eGibhithe kunenzawo la uyakhona. Bazalwane njengoba esaphenduka asiphendukelanga kuphelele rock of salvation. Asiphendukelanga kuphelele satuwe bani. But kunenzawo la siyakhona. Wonke umuntu otawufika ngilo muntu otawuhlala kule ndlela. Hlale simo singavuma hlale. Ahlale tivuka time endleleni kodwa hlale. Loyo muntu uyakhona njengoba umfundisi bese kashilo. Ngoba ngeke uhlale endleleni ungakhona. Uthi Israel sitawucela Nkosi ukudzabula. Kodwa kunyele sikwatisa bona. Thina sinayethi indlela. Bazalwane thina sinayethi indlela. Mhla Jesu alenge esiphambanweni wayevula indlela ukuthi wonke umuntu lofuna kumemukela njengenkosi abe nayo indlela ekhamba. Loyo muntu losekamemukele ukuthi abe inkosi asikho simo lesitamnqoba ngoba lesi iBhayibheli lokutelwe uNkulunkulu kuyalinqoba live. Uma utelwe nguye ubuye wena ungumnqobi engunaphakade. uNkulunkulu asibusise. Base siyacela Nkosi sitawudzabula. Kodwa thina sinayethi indlela. Ndothi mina namhla entsambama uma ngabe bewungayikhethanga le ndlela sala soyithatha kungabi into nje ukuthi ngibuya khona Good Friday kodwa umuntu okumemela mina etukwendlela letakwenda le ndlela noma abantu sebakulahlile kodwa na ukuwe lithi iBhayibheli lakabhala Isaya le ndlela ibadukisa abantu ngisho noma bangabone emehlweni. Umuntu waze wangena kule ndlela akaduki noma mhlawumbe ahluleka kufunza akayibone nebhodi but wangena kule ndlela. Indlela iyamkhomba indlela. uNkulunkulu asibusise. Uthi Jesu ngale kuJohane 14:6 mina ngiyindlela leqiniso. Akekho longaya kuBaba. Sithanza singathanzi uma singayifuni le ndlela asiyi kuBaba ngoba le ndlela inemiyalo, le ndlela inemithetho, le ndlela inema-terms and condition. Awufiki ushite inceke uNkulunkulu ekseni, awufiki kule ndlela netinto takho uwende tona kodwa na ufika kule ndlela indlela bese yakuniketa migomo nemibandzela. Bantu labatawunqoba ngilabantu abatawuhlala kule ndlela kudzimate kube ngunaphakade. uNkulunkulu asibusise. Into leyabanga Israel wanqoba kungukuthi bekaconza ukuthi noma sisehlane kuna la siyakhona.
into lesibanga sathi ukuthi kuna la siya khona ukuthi indlela sinikiwe manje le ndlela kuna la indlula khona kodwa noma indlula sitawuqala imvume ekhamba kulomhlaba wabo kodwa thina sibe sisebenzisa indlela uNkulunkulu ntothi umntana baba ungayiyekeli mangabe sewuyikhethile ungayiyekeli indlela uNkulunkulu ngoba ngiyo letakwenda ufike uNkulunkulu ekasibitele khona uNkulunkulu wemusa sibusise Ushilo lomhlabelo ukuthi uyakhanya ifana nemini emagama la namathele enhlizweni yami bazwana ukuthi sitawutsabula la anamathele kakhulu basawana siyambonga uNkulunkulu ngenqalo yakhe kusifetela ukuthi no bafowethu kuyathatshula ngalibonga igama lika Jesu asifuna okuningi kodwa sifuna ukutsabula bakhona phakathi kwethu abathi siyafuna ukutsabula kunini nenhlupheko ikidla kunini nosizi lokugcilana kodwa sesivile ukuthi khona indlela lephakeme indlela enganalo usizi niyasala usizi siyatsabula balibonga igama lika Jesu bazalwane into ebuhlungu empilweni ukuthi intito tethu setithethwe bantu nabathumbe livangeli lethu iBhayibheli balifundisa kahle lithi sihona nomuthi lebekahlala kuwo haleluya awusibonasiye wakhe iBhayibheli lithi walwa nesifo samawo wabe walwa wasinqoba wasuhlala kulomuthi kanti ukuthi lahlethi kuwo ngila Israyeli kufuna kuthable khona lithi ke iBhayibheli wala ngoba wathi ukuthi Israyeli akahambi yedwa wathi ukuthi nengamvumela Israyeli anyathele kulamabala ngeke imqobo wasucabanga ukuthi Israyeli uNkulunkulu wakhe ukhona masekala kulefife sakala akekho khona Israyeli usuke naNkulunkulu eGibhithe wawela naye wathabula naye wathabula lwandle wathabula diganga nala usothabula sithathele knowledge sithathele indumiso yethu impilo ngakithi kunebantu labafike babulawa ngemali base bahlala endumisweni uma kumele sithabule endumisweni siyalelwa siyalwiswa but namuhla Mzulu ikhulumile ukuthi sitawuthabula ngoba inkosi indlela ikhombile akekho ngema phambi kwethu balibonga igama lika Jesu lithi ke isinkosi masalwa into okumele bantwana bakaNkulunkulu bayathi kuthi noma bangathambula kumahedeni kodwa badli lutho lemahedeni indzawo emahedeni lahlethi kuyo it belongs to us glory to Jesus indzawo tithathethu letihlethi kuyo it belongs kithi that's why sesiyamethemba lo wanikelwe Calvary ngenxa yezono zakunaye sitawutsabula sidle konke sibuthe konke sathalela siphoqelwe siyatsabula lithi ngahluba namhlanje nenzakama ukathi ndawusabula la uyathi uthi noma ngabafakazi nako but uyathi ukuthi kusiqalo kulembi kwakho kodwa uthi uNkulunkulu sitawutsabula ngoba ibandla linte manga ngisabona kunalani yakhona lingakafiki la liyakhona kalafuna linyathele khona lifungathi inyawo tiyasha lifungathi umphefumulo uyaphepha ngeke sifele endleleni basawa kuna la sibintelwe khona iyakhanya ifana siyaphendleleni
makhosikazi. Sasuka ngwabeleni sahlala makhosikazi. Sathula nawo sihamba nawo. Malibonga igama lika Jesu. Sithambula emalini. Nabathi umgugu uhledu ufuna bonke abantu abasha. Lokumele bathathe nobungole babo. Bathi siya lapho. Siyothambula sathe imali yaJehova siyibikise kumnikati. Ngiyathula bafowethu. Sathana akafakana lutho. Umhlaba lelahlwa kuwo. Lelahlelwa kuwo awubhilongi kuye. Ubhilonga kithi. Malibonga igama lika Jesu. Yena wayesemaphakathi nedumisa. Wehluleka usehluleki. Kuma abantu bakho umtshela ukuthi niyathabula la. Umuntu akahlupha umbapha umgono uthi lo umprofeti wakusasa. Why? Because yathabula. Indlela yakho idlula lapho. Yena kushakathisa kuyathabula. Inkosi emsebenzisa siyathandaza. Siyathandaza bazalwane. Sithe khona la. Athanda usathana ngathanda siyathabula mayibonge inkosi. Nakimi kunalokufika kwale kubuka ukuthi kudlala lo muntu awuthabula. Malibonge igama lika Jesu. Sedlula lapho indlela yethu idlula lapho. Athi lo hlabela indlela yakhe idlula kufeni khuphuke. Sidlula khona ayibona sihlali thina. Sinala sibithele khona siyedlula gijima sithandaze. Hayi awona umthwalo lometulu kwakho kodwa indlela yakho idlula lapho. Niyazi ukuthi sathana ukhulumile wathi ngeke ukhona uma ufika indzawo but lalala indlela yakho idlula lapho. Indlela yakho idlula lapho. Indlela yakho idlula lapho. Ngawunako umhlaba uthi labanye baqala indlela le ngiyo le. Le uthi ivangeli yakhulula ngiyo le. Lokuthi ivangeli yalahlisa ngiyo le. Indlela yakho idlula lapho. Labakhuluma kabi ungaqabanga ukuthi bathakula ngeke bakhona uhambo wethu wena. Uhamba noSipakathi umlini bandla onke. Hamba nemnikati asesisho kancane basolana. Phumla phumla. Wemphefumulo hawu phumla phumla. Wemphefumulo phumla 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 phumla. Wemphefumulo alikho lukhola lelinganambi kodwa kufuneka ukholele litawadi ukuthi indlela yami idlula la. Noma lo mshado wabunhlupho kangaka kodwa yami indlela njengemkristu udlula. Akunazabe emsebenzini kunuwana but yami. Hey Jehova yakwazi onke kwethu masalwana. Sifole mento siphakamise isandla siyathandaza. Baba wethu onqwele. Egameni nasengathini ya Jesu Kristu. Siyabonga moya omuhle. Kuprofita namhlanje nsambama. Kuthi yebo Nkosi sasitsakule. Asisamnqende sathana siyamtshela ngegama lika Jesu. Kuthi phansi kwakhe sitawuyakha indlela etasiphumsela ngaphesheya. Siyabathanda uNkulunkulu sipha amandla zonke. Lothe wena usiyekela usishiye. Uyawanathi usibesekugcineni. Yima uNkulunkulu wenyama yonke. Yima umsomandla wasesizweni. Longoba konke nakusemhlabeni jikelele. Ngoba umhlaba usenabelo sezinyawo zakho. Moya wenkwele naba Nkosi. Uyathatha itima nababukele nathi. Bayadeclare namhlanje ukuthi bazodlula. Bazothabula. Baba mami nakubo Nkosi. Sivuselelekile Nkosi nezwi lakho. Sasingahanti moyigcwele ukuthi noma sihlaselwa kangakanani kodwa thina siyaqhubeka. Qhubeka nabo Nkosi mathwala. Ngiyathi Nkosi ukuthi emisebenzini yabo emithini yabo wherever Nkosi labahlanganyela khona ama-feminist ehlukahlukene kunesitha lesinelane nempilo yakho. But ngiyagama nangegazi lika Jesu akathabula kusukela namhlanje kuleyo siyabathwala ngohlaka lomthandazo sibatshintshela kuyasithatha izwi lahlete emagugu ohlala ngiphala kwathi konke kuthi babe batawunqoba nakho konke ngoKristu Jesu Nkosi enkosayo. Father, I thank you, I glorify your holy name in Jesus' wonderful counselor. Amen. Baba ngoba uyakafundisa